Abantu 10% bari muri telefone barimo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyegeranyo cyakozwe n'imwe muri kaminuza yo mu Bwongereza cyagaragaje ko abantu 10% bari muri telefone zabo barimo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bantu 1000 hagamijwe kureba niba hari ingaruka ziterwa no kureba muri telefone mu gihe igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina gitunganyije. Mu bareba muri telefone barimo gukora imibonano mpuzabitsina, 55% bemeza ko bituma iki gikorwa kitagenda neza. Benshi mu bareba muri telefone igihe barimo gukora igikorwa cyo guhuza ibitsina bari hagati y'imyaka 18 na 31. Mu bantu 1000 kandi babajijwe, 55% bemeje ko baryama telefone zabo ziri ku musego ku buryo iyo bayikeneye bitabasha kubyuka bahita bayisimbura. Nubwo bamwe bakunda kwegeza telefone igihe baryama, hafi ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa bwagaragaje ko atari byiza mu buzima bwa muntu. Kuri ubu usanga telefone zaratwaye abantu cyane kubera imbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru mugejejweho na Bambagizi Habyarimana.